be loba choli lobo lao loba lu ka chet ki ka ki duju ma winyo leba choli alego ni tin u winya ma be wega chan no ku kore ki kore kit mau tim u betraying megariem u betraying Lieutenant Choli ma pol ma ti UK US Australia ki Canada en do achako en Amiro achak ki peny na machiel machero bot utim Bosmik wuod Pariemo. Ni Bosmik utim wuod Pariemo ikare ma ini o Uganda. Jabet ko na ria ngej ko adeki. Pingo ke kwa laro ki im isiemai na machiel. Mana yetien lok ma we utim o kwa o ki isiemai before State House. Dong siemai utim muchero making statement kuno. Maleng ni en ipe adui dok pe chulu pe choyo dul adui mo keken adui magichoyo enani ngeo ni ariema ye uchoyo adui ne kidong Lieutenant Choli mukene mati UK US ki Canada kidong Australia ma wajani eni tiki list nying joni enuni weng chi ada lutua utim Bosmik wuod Pariemo okwanyo nying dano eni go weng list umio bot dudiro misie mai achuli mati UK ukero pat mati Australia ukero pat mati USA ukero pat mati i Canada ne ukero pat mara yetien lokeni recording duju mangat mo ki ken ubedu ka lok kede ki Bosmik utim ma Bosmik utim ti Kenya ugwako recording eni go weng ugwako voice recording eni go weng so dok en voice recording enoni uchwala go weng ukeri tep ukeri ngo i gadget weng so ki playing mabe ki winyo go weng ngo ma Lieutenant Choli matie UK US Australia ki Canada gubedo ka logone ki utim en utim tricking gen penyo gi peny mawego juchani pora do imach chino juchani gamo pieni gi bedo ki gen ki tawni utim uno tieka luen pia chule da uno peki ngeo ni utim gamente aye u setting documente aye u chwalo kwene mission eroni dong acholi langi alu ka chel kilobo duju magwinyo leb luo amiro ni lok mukene ma omira wechugu uwinyo audio ma utim Bosmik wuod Pariemo ulogotin utimu admitting ati ni en ichwalo nying dano piera ngwen wiabu ngwen i State House pien uwayati ni en ariem uchwalo ngo uchwalo nying dano piera ngwen wiabu ngwen bot en kirio dong amira peny wun acholi alu luo kachel ki jo dujugo wuno duju ma winyo leb luoni ni kakombedi gamente owajo ni en Bosmik utim wuod Pariemo okwany nying dula dui moni nyonyik jo moni mariemo choyo gi umi bot en utim ubitimo ngo ubi bedo kikero me kwerne pien kombedi onyuro gati publicly ni ariem ochwale list padano winyo man any betrayal in the highest level dong memedi kom enoni utim owajati ni en ibikero voice recording pariem moko weng ma oberka lokede kore ibikero ko weng i social media man bene nyurati kamleng ni ngat moko ken ma oberka lokke utim tiki dwan eni weng uneno mega ikar chama loko ki utim uno be pange ni utim tika recording an uchwala we omoyogo idwe angwen angej abiago ni uwinyo lok enuni so ngat mo ki ken ma loko ki utim WhatsApp koni chim kon ki kwene utim gwa record ini weng en record enuni kombedi dong ena ye uchwala bot gamente menyurne ni en iberu peke ki jo adwi dok en itie ma itwer bedo chaden bot gamente dok itwer konyo gamente ke mong matie nyo mong ma Lieutenant Choli
ki kaka moken magiti yo laya giti kede dong man petien ma chiel bot boss mego team me betraying dano maduong bot gamente ikare ma boss mego team uloke i NRM i 2020 i dog bolo kui u team bere ukwanyu list enuni list pa jume people power ki strong supporters pa people power mati wago umio weng bot gamente kunda wajati ni kaki miero ki ket te people power miero ki keme ki joma kuman mana ye gin mau kedo abduction ma duong adada mak ma duong adada ki kidnaps pa jo ma giti i people power leaders pa people power maki mako giyo tiyo ma duong adada ungeyo ni boss me go ber coordinator dok boss dok Bobby Wine ukero en uno chado vice chairperson panga pa people power in northern Uganda secret tuju uchero onye state house in rewards kimia ie mutaka pika bachiel kimia ie million mia dek me Uganda therefore ngat moke kempe obet surprise ni boss me team uchero o betraying Lieutenant Julie i state house pien menu don kit pa boss mik la tuwe ki remo gak la tuwe ki remo la chadano gak dok la chadano juia wajo potwu ni mayat mayeme gak mayeme go gak go dok nyodo go ungera be nyodo ungera so kit pa boss mik don tie go kumeno ma Julie weng ngeyo so won ma promete ki gano boss me gunyo ki winyo lok pa boss me won win at your own risk but gin mangeo actually mama tiki gan e kon boss me peke actually wen go kwer boss me ko dok boss me kiru lok ningo lok ma mi tingo pe bilago twin actually matwal e kon boss me ka actually mo ta go tika following boss me team no me re win lok pala ming unyo i chet ka chwalo chawane Anthony lok pa boss make more mature ubi waro ubi winyo da ubi tiyo ketgi peke matwal kangara no chagwa chwa boss make team no chagwa fudla meng penge boss make nga unyo ngate mere ti mere la char mo mere char ba be buye petwa tam gin mo kiken donc a winyo boss make doge karo bene yero dano ni dano ming do be chayo dano boss make dan cha boss make team ni ko o mere changa papers mo team tikere peke wa P7 mama uporogo ki pushing pingwech senior 4 uporogo ki pushing pingwech guluai senior 6 uporo da futu chok en i 2020 utimu da kapenye ko i gulu city hall ko udukingo zero so la ming charo boss me utimi yeronga chenga kong tim ngone matie matwer nyote matwer chai kidano kangompe Where did weng digi? Down weng digi? Ka weng ka moy ken mau team u chero ye wow tu budano. Dok la rembos me team peke u chima la rembos me team. Tere ngat mo ki ken mau beru la remu team nyo kwanyo team tap u team lock ko be kayo ma tek yer ma tek. A biagon la wodo winyo dong kira dong logo dong pila te bon par yemgi ni peti mu tiuti peti mu tano pet muti pe tika mier temu gen weng tika yer jo mege mo bera konyogi u bera ka konye so kau tim fun mier kwali mier no gimoni luini mama mami gaka bora bara kenba kira in pe watte nyoy tim mono u bi luini mami tika biro in weke kwali tika ne ngat mo mau tim tika bar ne furi no ngat in tika chente u tim fu tika mier kony ki bon ngat enone ento ka do cha o yer to godong mir nge u tim teko no gin ma endong miro u bi yiri kwiji u bi tupe kedu bi gak la mona ni ene we ni ngat mo ke ken mo konyo tim ti la mona pu tim ana ye pa na supplying loan guru u tim u gak kichilinga miliona par bor we chawani dar mu tim tigi banya bor iku banya gi duongo ata gin mo we oriyo ma tek ki northern Uganda oriyo banya ki kuo mo kwado I Kenya kon kiken mau tim wajani ni ene bedi Kenya ni utim upo bot dago manye aida dago ini tiki bane
ti ki le ene uber ka gwa utim rewards ma ke chulu kere ene goyo match chila min kama eni yero nga utim udonye ki South Sudan ana ye uno ati Kenya wachon ariema ye be miana wa chimpo utim ariema yo kuwekera utim uno ane Nairobi chi utim me doko ujolo an iganga wene an ke Nairobi mafurati ka Nairobi gin matimo ki utim ene ni piare we bor wa yabo YouTube enuni bakumbero lago mi yerdani ana yabo ni piare we bor ki iuta wada ariema yo kubuwan en utim wana rwate kiri ba ki ken in gangi mo peke dago enuni aye ubeda konyo in umi chadu store mo in ko avuriye ki tunu inge maro mirbu dugu tek ka dago ni uchwali igange nge ken bere I onyo maj madua ta banya ideno madua ta ki utawala uwege rion I Tanzania chi ini yeronga awini bor dano ni ini tila chek mayam loke yo kitgum la chek ki dong pe la chek en in tron la ming mo buk lok ini met bor ki juma ming la chek kumberi dong down lo buti meo dedu tie weng po lenget yo la chek dok kira cham chon ni beru tie in po ni mo peke in gin mo ni mo peke in meri dogi we ye kelli peko dogi ye kelli peko ba kumberi in CMI futiga investigating lokini gamente ever futiga investigating loki petam ni liel lo babosmi petam ni liel lo initi liel makwa ye pay succeeding gima iti liel makwa iti target lo mona ni ken anywhere fudi dek o in northern Uganda dek o gulu iluo fudi kute o kampara ento team darma ini yerogi jo mai lo nyokitgi walega do baba kwariwa walega bila wanen utim kirini ibi charo kede man utim kirini kidogi enoni yet kede nyim ibino anyim en la madano nget lamo eni juyi ni komi kong chao ki yin ka chao mette kom du tiro ni para way fourth generation dogi anyway upi kelli pero pen ngat mo ki ken mo konyo in iyero ko kuje aya in ko inter yer an kingo wachoy in pengeo gin ma wero ini kar chay kero an chalo personal assistant ma megi manager ma megi personal driver ma megi ngat ma lo social media account ma megi because of Rihanna because of my intelligence chi in ini yero nga wayami choy gimo tima in twer choy ne leba chuli choy ne ngai le mono choy ne ngai iti mer la mal mo ta la lak mo ta an kauno ni berari yempe ku in ki an ma ini o in Nairobi uno be parwa te keri ariema ye bira kombana kwero wan warwa te keri iba ki ken iba pa aida dago ki kuyu en ma ini po borne tina ne warwa te keri ke arwa te keri ki dek ki ken in kamoni ma ini vuru ye ma no pat ki ba eno ke chil ki restaurant mo ni ma dago de teri peke iberi ga dago ni dago beri ga gwa ini do South Sudan inge ki lui ki ariem gi ye chung ku kupe ki la dit mon chani me South Sudan ki lui ki donyo ki paka I Western Turkana ikakuma ki iberi kunu ikam pidwe adek ka in ki kwanyo in ki keli ki sumu may bedo ki sumu ni weng kar ini weng arati Kenya ati Kenya aya od ma ki cher ki pao buri ki sumu ni bedi yeni I cher I keto ko ki ngat chani kuji ngaru connecting ini kuji I charo lok ni ngat ini miero makki tiga kupe ko ki gamente ki tiga miero makki I reo I donyi Kenya in I charo bedo any ba padao enuni uno kupe kede I social media John tina anyway so pay wek dogu nywari in ka an Daniel Soka pay twero chayma twal I peke ki papers anyway awinu ming ching chay bogoni in ki mer chimi ambassador yam ki chimo ngat maben peo o karwa P7 I porwa P7 no I pay ki papers ambassador ne ki dong kidla ten gwo ku kore unyo ngara berung ber ambassador je papers
in pe twar chimi gi moy ken gi bi ber merka using keri e kar me campaign e kar ma pat ke campaign no tik pa in peke and well all along e ba campaign foot penny gamente pe miero in ki using ki in mere bien in la meng donc kom be ki ti pi kom kara iti mon no ko ki dano duju e actually digi maja chochoke gamente pe bi miero in kamo miero in be ye community peke ibi ngwejo awini logo lok ming kinyani an kona ring udongo to anga pengeo ni an aberu mobilizer madit me people power achung berete party people power wan wadonyi people power wana kirika chill evident wen tie kinganga kini wen tie juid iner media achuli go wen me guru kika wen gingeo pi miri me chene ni ibiro an kwe ni waloka wakuri people power akwero iti nene waloka gamente akwero iweko ane people power in i people power i pere wake appointment letter pieni gak e kar me people power madong ki cho NUP ni uno do loka e bot gamente eto anatiki full recommendation ki bot Bobi Wine ka chel ki party general secretary and ma ana ki Uganda ni recommendation ma mega o tuju jume people power ayo mina uwe ma oi i office pa UNHCR ki chwala chalo dano madit peu tiego do abichel uno da tiki UNHCR passport ma wori lobo mia chel ki piara bich la bon chulo visa chidong dogi mani ma inti yara kedeni dogi mani ma inti yara kede ina yere o banya ki kit gum nudong pelare go ba mai ber ka mione bodano ni in don kon ki bi chimi ngo ko ni beru minister kono ki bi chimi i beru ngo i cher por kuyo rojaka ma inu tim i actually kiri chung tien mia chel in pebe kar kui kai pien wa cheru wa nenu kui eni matiga bin 2026 yene yedong me 2026 do por ba be total ma be ma leng lo pien actually weng unge mingiro actually ni weng mama inde to er vole preba and actually we give pay to kede actually ka query ma toal dok per bi la tamme so there's no way ni in be fooling actually ko makter NRM matek ba anwa yam parti mo ma beri ye ma pat ki NUP new people power peke be pa lo parti be pa charo ngat mo do an bene kes mo ke ken mangat mo tikere i Uganda peke wa ngat mo ke ken kitwa banya pangat mo ba deno peke ngat mo ma mu ko la peke ka an diri maja atika miro donyo i Uganda diri maja ko mwagane kadong mwaga matiri cha gwa mwaga pa nyu piareo adonyi bela nge lok ngo peke kacha gwa en in dubu an may duba i bot gamente ni ka puri Daniel Soka tie i people power northern Uganda furu people power ke NUP ye te ki goya madua dada ki goya ki bolero wete yu weng ina ye charwan la bon bishop odama mau uchwal motaka ne kwany an ukere ila cho mabera ngeyo ko ki ot yat uno ala ko ma ana donye Kenya no da tiki recommendation weng my friend en we ini teme kwe ento yo me donye ni peke pien ngat mo recommending in pe en ana tiki papers ki recommendation ma pol evident mati kere ko weng ti ma pola dada manyurni ana chung te parti kuman abir kong ma chel letter ma ki miona duongo kata recommendation bot down ma duongo ta ki Uganda juma don ki ken in kiri urwenya nyimi ma twal doka nyim pa in boss me go kipa lutiro ne ubiberu peke lutiro ni ubiberu le mone pa kaka weng tien dano ngeyo ni kwaj nyalo kwaj fura nyolo fura le gwe nyolo to le gwe in dano ngeyo ni gin mo ma in to er konye ki achuli peke donc in kiri luong show utim donc pepong anyway kar duju do reo i chero do gappe i parti mer dugi politician piem chilling moma in to no de we peke
Lutiano wo matiano gitwer yubu show pong da migi dok pong kiri imondong kidarweng dong darweng degi logo man pelo bana kilobona His Excellency Dr. Daniel Soka, the voice of the voiceless.